Beautiful day for unboxing SEA технологии. Посетите Facebook страницата Библиотеку. Ćao svima ljudi, danas imam jedno zanimljivo pitanje za vas. Koji je po vama najkvalitetniji YouTube kanal na Balkanu? Razmislite dobro, dajem vam 10 sekunda. Jeste li razmislili koji je po vama najbolji YouTube kanal na Balkanu? Kucajte u komentarima da vidim šta vi mislite. Ako meni pitate, to je naravno PCX. Sada se pitate zašto baš PCX? Pa jednostavno, najbolji, najkvalitetnija recenzija, čak do najmalog detalja. Ima tu još da se priča, ali to ćemo neki drugi put. Vidimo se, čao!